What's up yo, it's your homie again and welcome to another weekend vlog. So kay di man ta kagawas, kay kung gawas ta perting inita, unya sus grabe na magsulusuroy nga mga pulis. So base matandingan ta, dakpan ta. Puyo lang sa tadre. So buhat lang sa tawag mga sit down vlog. So in today's vlog day guys kay atong tan-awon ang mga sikat nga mga Bisaya YouTubers. So kung ningon tong sikat katong mga 100,000 plus na mga subscriber ba. So ato silang tan-awon, ato i-check ang ilang mga estimated payout sa YouTube. So wala ato silang stock guys. It will make us more inspired to do more contents, di ba? So para sa to kining pag-vlogging di man ta parehas no. So ang uban kay hobby lang, ang uban passion lang nga mag-vlog, mag-share silang live, mag-share mga tips. Ang uban sad mo nilang himo nga panginabuhian guys. So full-time job na sila ha. So yeah, there's money in YouTube also, but you need to be more creative in your contents, more passionate about your contents and sa inyo pag-deliver sa inyong contents sa YouTube. So karon guys, atong ato ng mga famous Bisaya YouTubers. So atong tan-awon ang lahang mga estimated income guys. So first, so kinsa may wa kailan ni Muni. Si Muni Colantes. Of course, mo ta sa socialblade.com. So mao ni ang mga gamit mga YouTubers kasagaran to promote or to enhance their presence in the online. So mo lang gihatag. So socialblade ta. Atong search dire ang ilahang mga name. So first nato kay na search nato si Muni, mo ni itong unahon si Muni Colantes. So daghan nakailan ni Muni, so may wakailan ni Muni nga sikat-sikat mo din siya siyang mga short vines before. So ano ni siya partner before. So karon murag nag-solo ni siya sa YouTube. So si Muni Colantes guys, upload niya is 210 subscriber. As of today is 134,000 and video views about 9 million plus. So channel type is comedy. So comedy ba. So ang iyang socialblade grade is B-. So sunod si bani kay murag B+, then A- and A+. So and in the comedy category, ang ranking niya is ka 5,000 siya kapin. Dito sa iyang estimated monthly earnings in US dollar. So yung estimated monthly earnings guys is about 28 to 455 dollars. So nga dako. So magdepende ni guys kan estimated ni sa socialblade. Wala gid ang fixed nga earning niya kay natural ang makaibaw rin sa fixed earning ano niya kay ang Google AdSense. Pero kani according to the data presented nga na-pull out ni socialblade sa YouTube, so mo ni ang estimated monthly earnings. So 28 to 455 US dollar. And ang iyang estimated yearly earnings is about 342 to 5K US dollars. So mao na si Muni guys. So check her videos on YouTube, malingaw sa mo. Ang second is kinsa may wala kailan, Jushen. Kung i-check ang iyang estimated YouTube earnings according to socialblade guys, si Jushen. So si Jushen guys, nana siya 53 uploads and of course nana siya badge of wisdom ang iyang channel created 5 years ago. And a badge of social butterfly, linked 3 or more social networks to a YouTube account. And nana siya 138,000 subscribers. So mas dako pa siya subscriber ni Muni no. Na siya video views around 5 million. So same sila og socialblade grade B- ni Muni. And ang iyang category, yung channel type is people vlogs. So people rank niya na siya sa 23,000 siya. Kung makita niyo diri guys, so between July to August ni decrease ang iyang video views. Ang iyang estimated monthly income guys nasa $59 to 950 US dollars monthly earnings sa YouTube. And the estimated yearly earnings up to 11,000 US dollars. So kamo na lagi times 50 ana guys ha. So yeah, dako-dako gyud di ba?
And Jushin is still studying. Ako nga kuan sa iyang channel, sige pa ni siya og eskwela og political science. So I'm sure magabugada siguro si Jushin. Isa ta sure ha. Next is anan gud siguro nakaila ni Medyo Maldito. Okay, what's up mananak? This is Medyo Maldito. Di ba mo na yung intro. So atong i-check sa Medyo Maldito guys. Actually duha ni iyang channel. Pero atong tanaw niyang main channel guys. So mo niyang main channel. So same na siya badge of wisdom created 5 years ago ang channel. Nasa siya badge of authority with more than 250,000 subscribers. So of course, ang iyang subscribers karon guys is 500,000 subscribers, around 532,000. So nga na siya kasikat no, Bisaya nga YouTubers. Uploads niya around 188 and channel type niya entertainment. Entertainment rank niya nasa siya sa ika-10,000 ranking. Ang iyang total grade according to Social Blade is B. Video views around 4 million. So nga na kadaghan no, last 30 days 4 million. Ang iyang total video views is around 28,817. So grabe daghan. So ang estimated monthly earnings guys is $1,000 US. So di ta matinga guys na si Medyo Maldito wala na siya man trabaho. Yan nag full-time job pag vlogging, nya endorser so ni siya, model pa jud. So yan kadako ang yang reach guys sa market sa mga Bisaya. So ang iyang yearly earnings is about 13,000 to 200,000 US dollars. So yan kadako. Damn bro. Wabot rami diha sa imuhang level. Charot! Anyway guys, let's move on to the next. And of course, isa may makaila sa iyang partner guys, si Snake Princess. Ito i-check sa Snake Princess. So, actually, si Snake Princess nag-vlog kung siya na siya kaugaling yung channel apart from Medyo Maldito. Of course, kauban na sila pero gihatagan ni Medyo Maldito lain na channel si Snake Princess. I'm not sure kung ginsay nag-edit sa ilahang ko na. Of course, naging sila editor siguro, no? Anyway, let's check Snake Princess nga channel. Of course, created ni last year. So wala pa siya mga budgets just like the other channels. Ang iyang upload is 94 uploads already. Ang iyang subscriber around 203,000. So mas dako pa siya nilang Mune o Jushin. Ang iyang video views around 5 million. Ang iyang video views for the last 30 days is 996,000. So hapit mo 1 million ang iyang views last 30 days. So kung views last 30 days is around ano man abot mga 1,000 no? So estimated monthly earning niya guys na siya $249 and to $4,000 US dollars ang yung monthly earning. Mo na nga ay mo pag-wonder guys ngano ni gwapa na Snake Princess diha. Di pa mahibong ngano dato na Snake Princess og samot pohon. Kay nga ni kadako ang iyang earning sa YouTube. Labi nagmoabot ni sila 1 million. Damn! Tuko na kayo guys. Of course guys, don't forget to subscribe to my channel. So please show your support by subscribing and click the like button. Click that Let's continue. Kasama yung kaila ni Jasper Amoren guys. So Jasper Amoren, kauban di mo na sila ni Koan, Medyo Maldito, Snake Princess. Mga doon niya hapabi. So na siya ay badge guys, badge of wisdom created 5 years ago. So murag dungan-dungan sila ni Medyo Maldito no. Ang subscriber count is 328,000. Oh, 69 uploads. And video views is around 10 million. And estimated monthly earning guys is around 437 US dollar to 7,000 US dollars. Gyapon. Tanaw na to ang video views for the last 30 days. 1 million? Damn, kadako guys. Ang estimated yearly earnings around 5,000 to 83,000 US dollars. Dako oy. But yeah, amigo na sila ni Medyo Maldito ni Snake Princess. Makaingon ta nga daghan jud ang naalsa ni Medyo Maldito no sa iyang channel. Daghan jud naalsa sa iyang pagka-famous no ni Medyo Maldito. Jasper Amoren once again mo ni iyang estimated monthly earnings and yearly earnings. Yo homies, last
famous Bisaya YouTuber. So kani guys, kung wala pa sila medyo maldito, ganahan na kay kuan niya kay si Jomi Hospital. Yeah, Jom Hospital. Atong i-check. So na siya 4 badges sa Social Blade, guys. The Badge of Wisdom, Badge of Authority, Badge of Viewership, of course. Nilapan siya 75 million views since na-create niya ang channel. And Badge of Social Butterfly. Alright, na siya 386 uploads. Nangiyahang views for the last 30 days kay tagsarami mag-upload siya karon 755,000 ang iyahang. And estimated monthly earnings around $189 to $3,000. Dako po guys. Alright guys, so that's it, Jomi Hospital. Kung wala mo kakita sa mga video guys, anawa, it's good vibes kay Jomi Hospital guys. So that's it for today guys. Kung nag-wonder mo kung pila gid lahang monthly earnings sa YouTube, just go to socialblade.com guys and search their channel here, and of course that's it. So that's it for today guys. It's your homie again. Kung wala pa ka-subscribe, please click that subscribe button and like this video, and see you next week guys. Stay safe. Margala suwaye ayaw lang kumpiyansa jo kasi buwano ne Bisaya, Bisaya